twakoze cyo n'icyo kwetagisa mu kutebekanisa kutarayakire abazani aboza kwija hanuya kutebekanisa uburaro bwabo ibararare ibararye nakibyona namunonga ebishayi barembaza ndamu kandi ikindi cyo mutanga no kugira ngo emizano umwako y'amashomero ka secondary eryo mu Western region so mbenu tukagira ngo let this first championship ebe Mbarara High School muri championship egi ntutekateka ngo neza ku creating aho environment yo kwetebekanisa emizano nanyenda kubityo kugira ngo emizano egi obwiro bwingi tubiri tugireba nkarija nkafana but we are developing talents so nkishomero twina maskongu tujya harevuye nyine kwitagisa urigera aha bastory ne ngutostinge emzanebi ni impamyangu turede kutanga kwakira teams kutandukana no rwa kashatu omukashishe shahibiri kwisya izoba ryona irganye eyo kwakiramo abana eyo rwa kashatu kandi n'urwa kana emzano kwisya orwa mukaga oturagendera nanabagambe ubiro disciplines itanize tukuzakabaringa volleyball, netball, handball, basketball, and football. Ezindi tubasize kuzireta abwenshonga yo kugira timing yitu championship eje tuneba mu cyumuro mbwe n'amashomero tugabasize abo kuba amashomero emzane gine kira kuzana amashomero make munonga mbwe no kutwagasindikira invitations tugabasa kandi twakyetekereza kunkaturi twine program zo kugira ngo next time emzane gititeke wetamu yanetandika kugira ngo amashomero nkago gatakaremo